Apa manfaat kita mendengarkan orang mengaji? Yang pertama, mendengarkan mengaji kawa mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kawa mendapat pahala. Yang ketiga, kawa mendapat hidayah. Yang keempat, kawa terhindar dari perbuatan syubhat dan syahwat. Yang kelima, kawa dijauhkan dari api neraka. Yang keenam, kawa merasa bahagia dan tenang. Oleh karena itu, ayo kita mendengarkan mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatimam fa'awa wa wajadaka dallam fahada. Wa wajadaka dallam fahada wa wajadaka ilam fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas ila fala tanhar. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Alam nashrah laka sadrak. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah
laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada jahrak wa rafa'na laka zikrak wa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dengan menyambat ngaran Allah nang maha pengasih maha penyayangan. Bersumpah Allah lawan waktu duha atau wayah matahari sapanggalahan naik. Wan bersumpah lawan malam amun sudah sunyi atau adab. Tuhanmu kada meninggalkan pian, wan kada jua muar lawanmu. Wan sabujurnya hari kemudian ngitu lebih baik gesanmu daripada nang wayah ngini atau pemulaan. Wan kaina Tuhanmu mesti memberi karunia-Nya kepadamu, lalu hati pian menjadi puas. Adakah sidin menemuimu sebagai orang yatim, lalu sidin melindungimu. Wan sidin menemuimu sebagai orang nang bingung, imbah itu sidin memberi petunjuk. Wan sidin menemuimu sebagai orang nang kekurangan, lalu sidin memberi kecukupan. Sebab itu lawan anak yatim janganlah pian beulah takak kehendaknya. Wan lawan orang nang minta-minta jangan pian bamamai. Wan lawan nikmat Tuhanmu maka pian mesti siarakan atau lawan bersyukur. Dengan menyambat ngaran Allah nang maha pengasih maha penyayangan. Kami sudah lapangakan gasanmu dadamu kalu, wan kami sudah hilangakan matanmu babanmu nang memberati belakangmu. Wan kami tinggiakan gasan pian tiawan pian ngaranmu. Lantaran sabujurnya imbah nang ngaling itu ada nang nyaman. Sabujurnya imbah nang ngaling itu ada nang nyaman. Maka apabila pian sudah imbah atau matan sabuting urusan, gawilah bujur-bujur urusan nang lain. Wan lawan Tuhanmu lah haja, mustinya pian baharap.